सेकंड मक्काबी चॅप्टर 8 वर्स 18. ताणी शस्त्रांचेर आनी वीर कृत्यांचेर भरवोसो दवरला, पूण आमी सर पदवीदार देवाचेर भरवोसो दवरला. तो आमचेर आक्रमण करतल्यांचो आनी सगळ्या संवसाराचो फकत एका इशाऱ्यान नाश करूंक शकता. Psalm chapter 146 verse 5 to 6. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता, जो सरेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच सुभागी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार, दोर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा. दग्ध भोगतेल्यांक तो न्हीद करून दिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता, कैद्यांक सरेस्पोर सुटका दिता. Galatians chapter 3 verse 3. आत्मीक तरान आराम केल्ले ते रक्तामसान संपूर्ण करूंक तुम्ही सोदतात. Mark chapter 13 verse 13. तुम्ही मुझे पटला उदार देखून सक्कड तुमकां द्वेषितले, पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. Psalm chapter 146 verse 5 to 10. जाका जाकोबाचो देव आदार दिता, जो सरेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच सुभागी. कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार, दोर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा. दग्ध भोगतेल्यांक तो न्हीद करून दिता, भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता, कैद्यांक सरेस्पोर सुटका दिता. सरेस्पोर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबी करता, सरेस्पोर नीतिवंताचो मोग करता. सरेस्पोर पारक्यांक रखता, अनाथाक आनी विधवीक सांबाळता, पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. सरेस्पोर ससनाक राजवट चलयता, तुजो देव सियोना, ससनाच्या ससनाक.